Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Seluruh jamaah tarawih tomat kuwa malabik kumakoto paro sulasur malabik yang keri maseri pun Allah Ta'ala syukur maupun temagangka ritete arajanganna pengallah ta'ala nasabah rilalenna ye waktu mabarakae pada angka sikit nawareng adisisisingan makoto paro apati ruang nato pada angka lauri masigi ta de gagaleng akatta sangadinna tuntu iriyo pamasena pengallah ta'ala. Intina makada yero papinya menna papderena pengallah ta'ala lauri di atanna temma kana egana makadai andre burutta seandainya ada sebuah alat tenabinenge engkasid di alat begitu canggih lewat kesimna lewat gelona maino ireke manangi pappenya menna pengallah ta'ala ye purana wareki papderena pengallah ta'ala mulai A sampai Z, mulai kita lahir sampai sekarang yero ala melo reke ni pappenya menna pengallah ta'ala, maka sungguh alat itu akan rusak hancur makulan yero ala nekia depana capu direke pappenya menna pengallah ta'ala onro egana rupa penyamu nawariki pengallah ta'ala. Ya naro sabakna makere pengallah ta'ala lenna akorangi wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nariko melo ko reke-reke ni papenyameku majepu demule reke ni. Rila lenna akorangi narampe pengallah ta'ala rabbana ma khalaqta hadza batila. Na pancaji pengallah ta'ala sininna sewa-sewai tanpa sia-sia. Engkau mana hikmana? Engkau sesiana sekolah nasabak masjaturi nasengalina nagariti pengallah ta'ala makadai benenge yero matai akewi pajelo enataru pengallah ta'ala kui syukurulang rekiru maka demenengkah yero gere pemilu ki ujian semester de nato silanda tetong pemilu ki malembah di pakku mani bajar ye nomor si pisiaga mage pangke mateku ini secara logika nekya melotoki jawab secara akalan cocok nih narik foto pole BAB buang air besar pole ki WC nato melo na tinja bisa nangke matai koe mage kira-kira. Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila engka mana hikmana pancaji pengallah ta'ala. Denisanya maka da agar hikmana. Maka si pengallah ta'ala na pancaji timui sirepe si bawa inge angka tu hikmana tu cuma denisanya. Salah satu di antaranya iro nareko melo ki manre melo ki timpu ye mojolo. Sirepe timui napa ki andre. Tapi coba ni benengnya yero ingat tadi mundriwi napa timut tariolo melo ki manre ye mojolo. Napa timpu susah tu.
Jadi Rabbana ma khalaqta hadza batila, sepakat bahwa nih maka dan ke mana hikmah na panca di Allah Taala. Ada di perote di Allah Taala, ngisep Allah Taala. Maka na tanna benengnya yero isita apa sisala tu tuo-tuona isiye gemme bulu-bulu matai. Benengnya yero isiye pada tuona gemme weluae nulle kapan kena to sulan remat tipe isi. Maka dibukalah salon mencukur gigi. Wah, itu apa tuh? Intinya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Syukuru kita berena ko Allah Taala. Anta di ahli ibadah. Ahli ibadah. Ye ahli ibadah madatu tau masumpa makasiwiya lori ko Allah Taala. Riwat turi makadanna udkhulu fil jannati an rahmati. Taman risurugaku nasabapang maseku. Magkadaya ahli ibadah puang. Dewi lo taman nasabapang masemu puang. Nekia melo ka tama suruga nasabap ibadahku. Mata tutoka maksumpa makasiwiya maksumpaja loriku puang. Melo toka mito waselik na ibadahku puang. Magkadaya puang na tala taman na neraka. Yaku cinapang maseku. Di petitimbang papenyamu suami matanna si bawa ibadana ya romat datutongi matana mupi timbanganna papenyamu suami mata dibandingkan ya romat datutongi ibadana. Ya narosabak nama sekali Allah Taala menna akurangin wallahu yakhrujukum min butuni ummahatikum. Allah Taala pesuki oleh ribabuana dia Indo. La ta'lamuna syai'a desi segala misen sikalice. Allah Taala Pak Guru. Jadi orang yang berilmu jangan sombong karena ilmu. Nasabab Allah Taala mabiri. Pada saat ini pula narekomelo Allah Taala najabu Allah Taala. Orang yang berpangkat jangan sombong karena pangkat. Nasabab Allah Taala mabiri. Orang yang kaya jangan sombong karena kekayaan. Nasabab Allah Taala mabiri. Waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah Taala Pak Guru. Secara logika anak lolo baru-baru masuk boleh ribabuana indokna. Ya ko secara sepintas maskedi niga ro Pak Guru yero ananae susuri indokna. Niga kira-kira Pak Guru tete di indokna. Angka kahanangka diinformasikan maka diumumkan kepada seluruh bayi yang baru berumur setengah hari agar ke masjid atau ke puskesmas untuk belajar tetek sama ibunya. Dia itu gak ada? Dia gak ada. Tapi makin yang kaya anak-anak malupui dipitangi langsung tancap. Niga Pak Guru kira-kira roh. Allah Taala. Jadi desi segagapat disengeta narik ke sini yang Allah Taala mereka. Seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Situngenna yerone lo urampe ditujunna bulan Ramadan. Nekia narik ketomelo bicara ulah ramalan. Kira-kira Pak kepahaman nih. Biasa mana ni tangkalinga. Neka makereki magit di balik melok nang kari ulang-ulang. Da'aya da'u. Mapamulay na bitta. Sahabai tabi'in ulama pangkitay ustaz makukoy ya maturumin upaw. Puasa, wajib. Jadi no, pada apa mega tu ngeriti na ustaz itu turun apa? Ton teologi siro. Ngkasi yetiro, ada kan lagi tahu. Nama pemilihan. Engkau alasan yang pertama diulang-ulang yang pertama nasabah tak terlupa. Ya rugi di rupa sawe kondokter yang sengaja tak terlupa. Biasa tu reki akali baraka tondriolo, maka ada iya meloka makbulu macata. Neke kebetulan engka ayah usapa dewi senyi maka datega mundur. Utengkai boku. Pura utengka boku uruntu ni melo usapa. Neke kebetulan ni rokolo beku kudu cilik utaro.
Melo na datai seding. Pegi juga polo beku na silo lono sedih koi. Tapi melo kama sumeli polo beng. Apa kebetulan ngirupa bulu polo beng anak darah. Namanya metu sedih ko anak darah pa pelu na tuma jaka-jaka dulu. Melo kama macam magi nang kawita polo beku ko do ciliku. Napaka maka astagfirullah ya metu pelik taruh ko do ciliku. Itu baru berapa menit. Apalagi ye mak tahu nafas melo iram-iram penyon. Ini yang pertama. Yang kedua, magi nangkari ulang-ulang watawasau bil haq. Melo kiti pasan rito ngenge. Agar ya sengi si parenggerangi si pasan, ya nanti sabana tetto karyolo tamana dena makara upak guru kide. Ya ku makara ka upak guru kita masna makara macca kana yiri de. Macam mas kitu panaya bu pagalama mas kina iya. Neke watawasau bil haq melo kiti parenggerangi. Agar ya sengi malam ini boleh jadi ia tektoriolo melebih tamatu, tapi tak menutup kemungkinan suatu saat ini tosi barangkali ngaka ada dama dete. Wati jadi yewenye, ia mak bicara ayah, ia mak bicara hadas. Tapi suatu saat mati ya tosi makutana masalah bisnis, makutana masalah anggaluku, makutana masalah darah, ia neriasa kita sepasang di desa ini. Kemudian yang ketiga, makin nengkeri ulang-ulang, tak dampeng ke kamar raja, kumakas secara bahasa aku, nasabak dia pada janai. Maka secara bahasa aku tapi tunggu. Bukankah sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan sholat, tapi sampai sekarang migamu pernah sempajang, iya kan? Tak dampeng ke makas secara bahasa aku, Pak Makumimu. Sejak dahulu, sejak Rasulullah diperintahkan puasa. Nekelet tu makuku megamu pernah puasa. Jadi ulang-ulang. Sejak dahulu, sejak manusia pertama yaitu Nabi Adam diperintahkan untuk tidak menyembah selain Allah. Najaki mapadua ko ngatala. Nekelet tu makuku megamu mapadua. Jadi ulangi. Benengnya di negara mapadua ya, kena ulangi. Benengnya masam pajamanan ni aja na tu ceramah. Benengnya mapuasa malam ni aja na tu ceramah. Seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dirampik jadi alat direnna ulah ramalan. Sebab 10 di 2 menit. Biasanya tak 10 itu 5 menit. Telu. Alat direnna ulah ramalan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Tanna benengnya nisengi umatku agar riset na ular ramalan, agar na tampu rilalenna ular ramalan. Ya tamannu antakuna kulusan melok manangi pancajiwi yero 10 2 ular ramalan mana. Benengnya nisengi. Nah yana tak bagi dua. Tama ular ramalan, engka dua rupa tahu tak bagi. Pertama engkau Mario merenung, yang kedua engkau Thomas Sarah. Yero Mario merenung, yana rupahangi agal itu na ular ramalangi. Neke yero Masaraya aga nasa, de situ mak jamai ye, mak puasa sih. De situ mak tole ye, puasa sih, Masarai. Nah, yang pertama yero merenung, makna sahabat rilalenna ular ramalan yang pertama. Kurang sedang nak kurangi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Rilalenna ulang ramalan dipaturungi Al-Qur'an. Sesanaan regurukta pahangi pada malam 17 Ramadan dipaturungi Al-Qur'an. Yang kedua, rilalenna ulang ramalan engka kelebihan ia naritu lebih melebih nege sebuah ulang. Jadi narek umat sempajak ki mak kesiwiak ki sisa bulan yerwani na tujuh Lailatul Qadar lebih ini ya sisa bulan. Jadi melok mana pancaji ular ramalan. Kemudian selanjutnya rilalenna ular ramalan maskira Nabi ta. Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabus sama wa ghullibat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin. Nareko mutamai ular ramalan dibuka tangekna langit tangekna surga. Utama mana surga?
Yang kedua, wa ghulibat abwaab jahannam, ditutui tengutna neraka, wa sulsilatis syayatin, dirantui setangi. Yang pertama, dibukai tengutna surga. Betuanna kesempatan wediki mutama dalam surga. Ieroto meloi. Apa kata cia? Makin nabi tanya menena umatku melo marta na surga illa man aba sangadina cia. Berarti kematurut cia. Ni gana yero cia. Edena puasa baja. Yero digaga usurna. Ya konta usurna dena marigaga. Agi yang uzur engka halanganna. Yang pertama, deena wajikan puasa yang hari itu tomalasai. Tomalasai di season nagasi nawat di saula sana. Narik kuma puasa mamata mati. Ini aja nama puasa. Yang kedua, tomalalengi. Kira-kira perjalanannya 80 km. Dibolehkan. Nike mestina selai matu. Kopure ramalang. Yang ketiga, tome mana ya riga toma pesusue. Orang hamil juga termasuk. Neke naselei mesti mafi biato. Neke narik kode gaga uzur. Napade toma puasa. Ia naru nasab Allah Ta'ala. Melok mana tama suruga umatku sengadina yerodeina melo. Seluruh hadirin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia puasa magampalang remiriskan. Nasabat dua mirukunna. Terakhir, sepurin temen deh. Perlu peletu ke kirokon na dia tangi puasa. Nasabak ni kana misengi ma puasa dia tangi aleta. Ni kedek gaga ilolongi sangadina maluhu minadek ke bawang. Yang pertama, rokon na puasai dua. Nomor di niat. Malan yujami isyam qabla al-fajr fala syamalah. Nigi denan niya riolot temumpun apa jereng fala syamala dek gaga puasa napun naik. Yena tu sabakna engka tu makada ipak benih winiae. Biasa tu ko kampung-kampung lenge dewi tangi koe ko puraki meloni witir goreng imangi pada niaki mau puasa baja pai mati. Ya engka makro dewi tangi koe walupai. Ya ko meloni wala witir pada niat kima puasa baja. Engkau tu nak gorong kada yang puas. Menengka amin. Betuan na ironiani. Aga niana nawaitu soma ghadin an ada ifad di syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya ustaz malam pilandre ma bahasa Arab. Ya pada ini ma bahasa Arab bahasa Inggris sih. Aga bahasa Inggrisna wakata yarga maniaka ma puasa baja. Pasilen nereng puasa ular ramalan karena Allah Ta'ala. Haru bahasa Inggris ner. Melampelan resta poncoki si wakat sama puasa baja ular ramalan. Melampe mugo sta poncoki si mau puasa ga baja. Melampe mugo sta poncoki si puasa. Melampe mugo sta penyebaran puasa. Nah ini tuh kayak iseng. Ini yang pertama rukun puasa. Yang kedua rukun puasa yang hari itu itetangi sininna anu makdusakeun puasa. Ada waktu makdusakeun puasa ditetangi. Yang pertama manre minungi. Saya kira ni semana ni ya. Nek engkau makutana. Wih, kebetulan Ustaz hari pertama yang lupa-lupa maka ada puasa ki. Apa iru biasa-biasanya kau boleh ki pasai madakka materuki menu. Makan nanti walu pelangri. Upat teruja puasa aku. Ya rega makan. Maka Nabi ta manasya wa huwa shaimun. Nigi ma puasa, nigi kita kalupa rego engkan nama puasa. Fa akala au syariba. Akana namre ya rega minumi. Fal yutimma saumuhu. Taronalu pasukui puasana fa inna ma at'amahu Allahu wa safa. Nasabak majepu sitonget-tongenna kuang Allah Ta'ala tuluki, kuang Allah Ta'ala pandreki, kuang Allah Ta'ala pinuki. Yang jelas dia tu masuk ke tungkai. Nasab tajaro genna dua penin apa menggerang.
Dua peninggaran. Enak tunggu menyer. Kemudian selanjutnya, madu kadang puasa yang naritu si runtuk na dua andre piso. Narik kuana ada pahami. Si runtuk na dua andre piso. Ya natu sabak na narik ko sebelum Ramadan. Pasapasing kalau lo maka ada jasana mak bini. Nah itu nama kukui pirik miru tamar malah pirik miga tu bukti. Ya ku sirap ini lemur kira-kira tuh ada tulising. Ya ku tomatua taruh ni sirap Pak Milo tu maga paling apa tumpul ke. Ini yang pertama. Nah sabak angka sedih Qur'ani jokri nabita. Ya Rasulullah. Halakaka ya Rasulullah. Halakku ya Rasulullah. Macilaka kaya surona kong latala. Maka Nabi tama halaktu agat kilakaiko. Maka dia tahu saya berhubungan dengan istriku di siang bulan Ramadan. Maka dia Nabi ay mesti didandaku. Aga dandana hal tastati'u an tasawma syahraini mutatabi'ain. Puasa ko 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Jadi nareko siulan 20 arwah asona tanpa batal ulang telu. Nasa sisa tu, ini kami masuk jamai. Nasa deul lagi. Obaku pale, apan reko to pedi 60 na. Maka dewi di kalolo, na iya na to pedi ku kampung ni. Maka dagan na to pale. Maka dewi na dikta angka pole ditiwiran ni karoma si baku-baku. Abbagen ni ko sinin na tupad di ko kampung. Nasa esro na pong natala, koro kampo ko di nagakalapad di sanga dinaya. Makin nabitala bawa di tuleso no. Betuan na ini pelanggaran ini dia nawat dicapa nasabah dendanya itu sangat besar. Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 20 menit. Insyaallah subuh disambungi agar waktu masuk sedang puasa. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ila akhir ayat. Sadaqallahu azim. Sining na tamatua malabik kumakoto karo sura-sura malabik yang keri baseri pang Allah Ta'ala. Syukur temak bangkar sisi arajangan na pang Allah Ta'ala. Nasaba rilalan na ya waktu mabarakae ang kasiki teman na warek pang Allah Ta'ala adis-disini makoto paro kesempatan nato pada engkau masjidta pasti lenarangi salah setinna kewajiban maksentut ta'i di umat selengi yang naritu sempaja subuh nasibawai dari kama. Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nariko tomelo mak bicara fitrah manusiawi. Makada yaroi di rupa tawe dek nengka nagenet. Itu fitrah kita. Semua manusia seperti itu. Nasabak makada lana sedia riwayat. Laukana li bani Adam wadiyani min zahabin
Tenna benengi engkai riseti anak epona ada punai dua dari ulawun. Punai dua pangimpan ulawun. Labetaga salis majepu melo itu pagenai telu. Wala yamla'ul jauh illa turab. Nadek gaga penuhi matu bebuana anak epona Adam seganina tanah. Berkuana ia patuna pajak nawanawai, ia patuna pajak sapai, nariku engke riawana kuburu. Ini manusiawi, ini fitrah. Semua manusia seperti itu, tanpa terkecuali. Nawareki panglatala padi meloki tambai, nawareki panglatala pangka meloki matandri, nawareki panglatala waramparang meloki tambai, itu fitrah. Tinggal bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah. Jadi lebih dalam to syukuru elori panglatala. To yereni padise ri panglatala cara na syukuruki na paguruan ni padise ngena. To riwereni pangka elori panglatala cara na syukuruki ni pangka na pakiguna ri deseni. To riwereni panglatala wa apa na palau di agama na panglatala cara bersyukur. Jadi yero syukuru ede na makada dikowi alhamdulillah. Ia menenna tawe macam mana kuada alhamdulillah tanpa terkecuali. Engkau keluarga magaga tu sekolah aga nasen alhamdulillah niga mawasselina tapi dia sempadan. Jadi macam mana sih kuada alhamdulillah? Makanya alhamdulillah bukan ukuran makada syukur itu. Pekopele karena ita atinna si cocok muiga timunna si bawa atinna nege engka tu pepala makada dalamnya laut bisa diukur hati seseorang siapa yang tahu ni kan misalnya tina si ditahu makada syukur iya pekopele karena ita ini ibadah narekon kato mega syukur lori panglatala mega suju itu mega masum pada Allah Ta'ala. Nah sebab meskadai setiap riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha. Faufoleri Aisyah teritoriona Allah Ta'ala seritu makadai. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkai surona Allah Ta'ala tonosteri pamati dan niya asalamatun. Iza sholla qoma hatta tafakkara rijalah. Nabitan narikotet tulimat sempajang boro-boro titik na nabita na tolo sempajang. Bahkan di riwayat lain rampe Aisyah maka dia panggil Aisyah memulatkan matindro tengah benih memulat tomak sempajang nabita. Gilitindro hari tengah benih nak penimitan nabita tak sehingga capak sujud nak kita baru. Maka dari Aisyah ya Rasulullah, surono Allah Ta'ala atas na'uhaza magin kamu penrasa salam alaih masempaja buru-buru biti unataru sempaja wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar nakanna denengi engka dosamu engka atas salammu purana tampeun Allah Ta'ala jangankan dosa mujamai dosa melo mujama wa mata karena tampil Allah Ta'ala agar nasanabita ya Aisyah Aisyah afala akunu abdan syakura melo kaman atas syukuru lori Allah Ta'ala jadi tanran atau syukuru lori Allah Ta'ala tom megai sujudna megai ibadahna lori Allah Ta'ala tidak hanya sekedar mengatakan alhamdulillah nasabah ia menenna tawe macam mana mupare alhamdulillah. Seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itambungi bicara kadunawan niye ritujunna ada ro maksud sakengi puasa. Nasabah niga na mistengi mapuasa ge sengi aleta
nekia sitongenna dek gaga apalanna sesina pengalatan. Yang pertama orang kedona wenie manre nia minum dikecualikan yang lupa manasi wa huwa shaimu fa akala aw syariba nigi mapuasa tak kalupai agar ngamre yarga minumi makena bitta fal yutimma saumuhu taru pasukku puasana taru pasteru puasana fa inna ma at'amahu Allahu wa saqa nasabak majepunna wang Allah taala matotu pandai wang Allah taala matotu pinuni. Yang kedua mak dusakengi puasa urang pedona wani yang dari itu siruntukna duai andre piso soy niki nari kuani dek to mari baga pak wang Allah taala ada uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum rihalalakani lari makundremu riwandinna ular ramalan. Kemudian selanjutnya yang ketiga yang itu muntah dengan sengaja. Natungka-tungka tanwal supaya engkau nak dingin termasuk membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya bagi perempuan keluar darah haid. Tak dampak sama raja pemakan syarat bahasa haid. Sering pulang maka dibedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Darah laki. Menurut Pasarona Andregrupta Imam Syafi'i, yermakun raya mak darah ulang pulang maksimal 10.5 asona. Narekku naliwang ngiro 10.5 asona, dekna direkengi mak darah ulang pulang, neka itu sudah terhitung darah istihadah, yarega darah laki. Umpama yero abiatata dek neng kena rafi 10.5 asona sudah berhenti dek nomor gara neke magi neng kaya ulengi 10 ni hafi itu asona ndak angka muti patarona anda berkata Imam Syafi'i maka dah cenian saudara ulang-ulang itu neke sudah termasuk darah istihadah yarga darah laka silahkan mandi kemudian salat dan berpuasa. Yang kedua meloki mitai narekku kebiasaan memang kurang metu narati 10 itu sona yarga 20 sona maka itu yang terhitung agak direkeng 15 sesuai dengan kebiasaan. Seluruh hal ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya membatalkan puasa yang hari itu keluar mani. Biasa toni urang pengeki maka dalam itu dia sengi mani, lengi dia sengi mazi, letur dia sengi wabi. Ini perlu dibedakan. Narik mani keluar di dalam estor malam apakah dengan mimpi? Deto nak usahakan puasa. Nekia wajiki cemeh. Kalau keluar mani. Atau yang keluar itu adalah mazi. Biasanya bening. Deto na wajiki cemeh. Cukup kita berwudu. Yang ketiga angkator ya sengi wajib diatur komat pulang bersih. Tidak dingin. Ini juga kita diwajibkan untuk mandi. Ya roh membatalkan puasa. Apan ketoton jolo makutana. Ustaz, kometuki membatalkan puasa. Kometuki gari membatalkan puasa. Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, puasa diambil dari kata bahasa Arab al-imsak, artinya matahan, mapegang. Jadi seluruh yang menahan itu puasa kena. Mucina ular ramalan. Dia terjauh kama golo al-imsak, puasa itu kena. Ini dari segi bahasa. Macin nak mandre futu, na apa mi engka. Deto mandre futu
al-imsak asannah mata. Tetapi secara syariat riakengi puasa itaan sininna anu makdusakengi puasa mapamula mumpuna fajerengi gangka labunna asoy. Ini secara syariat. Al-imsak menahan itaan sininna anu makdusakengi puasa. Ini secara lahiriah. Tetapi engkau itu secara batiniah. Agar ya sengi magkari nabita megalandre tuto mapuasa nekia dek gaga nolongi sengadinna luhu mina dekah sah puasana nekia dega kapalanna pegero pertama mapuasa nekia napujamuki mabele deto nandre deto ninu nekia mabele sah puasanya nekia dega kapalanna. Yang kedua napojie makbusi ayat gosip silet mencari ketahui sah suasana nekidega kepala. Jadi seluruh dosa-dosa yang wedinge makdusakengi puasa wedinge loloi apalanna puasa meskipun ir puasa sah. Kita kembali kepada al-imsak matahan. Nasabak yamiro wedi cowi setangi iblis matahangi mapegangi. Nasabak yero helemna watakaleta narik koyulle kuasai dia sengi nafsu dek nulle magaga iblis dek nulle magaga setangi. Akan tetapi kalau kita dikuasai oleh nafsu maka iblis seenaknya berbuat apa dalam diri kita. Dan karena engkau nasib dikisah narampe andre burutta pamula-mula riwajikeun ieu sengi puasa ini setan andre burutta ieu waktu ditenewi nyawai kade Allah Taala man anta wa man ana nyawa niga iko niga tuya makare nyawai anta rabbi wa ana abdi iko puaku nenia iya apa puraira ditanaisi akalengi wahai akal man anta wa man ana niga iko niga to iya makare akalengi anta rabbi wa ana abdi iko puaku iya akan puaku ditanai nafsu wahai nafsu man anta wa man ana niga iko niga to iya magkare nafsu iko mato iya mato wah kaya nafsu ya dipasang ka neraka mak datu tau mundo neraka na kay pesu ditanay ni man anta wa man ana niga iko niga to iya magkare nafsu iko mato iya mato ayat dipasang sitama bagkatelu makuro ia rapat cakurengi de sisa dipangrai de dipinungi nafsu tadinga nafsu diteneni man anta wa man ana anta rabbi wa ana abdi iko kuaku ia akamu mari de dipangrai ya narasabakna narekere tumangre silanda ki magaga tu seluruh hadis dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir makare Allah Taala dalam Al-Qur'an ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sininna tumatepe pura ya peraluangi masa ikut menang puasa. Allah memanggil khusus orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu dena kadapun Allah Taala ya ayyuhalladzina aslamu sininna selengi de neki po Allah Taala tumatepe minubi tumatepe puasa ko jadi rumah puasa tumatepe itu apa ya rumah rasanya pada masa tu ini ya kon kedua pamotor lalu sik di pabalu bali sik di pabalu peje mas semangi labu digoreng oi bali agar lipan pabalu bali lipan tidak mungkin makan oi bali pabalu peje lipan makotoni rukun Allah Taala
sinin na tumatapay at wala ko. Jadi yero tumapuasa tumatapay to. Ya kutina tumatapay. Nekia engka tumatapay na sangalina nekia na puasa. Nista ni pak baru balik lina digorai nang kali ini no lepang. Wei balik ni. Dia no lepang. Padahal alena reoki. Ya ko pale capu balik tak kada bawa ni capu balik lepang. Maksudnya lu modelek na engka tahu merasa alena tumatapay nekia dia lima puasa. Magen dia nang kali kapang. Seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum turut tekoga riap perluanna masari umma matjoloi. Betuanna ye puasai diwajibkan mana ri umma matjoloi sebelum nabi ta. Nekeleni puasana. Engka puasana kiso mapuasa baja de, bajana mapuasa, bajana side. Engka to mapuasa sekali 40 hari. Engka to puasa sekali 4 bulan. Tapi terkhusus di umat Nabi ta ya naritu siulat kalebu ya naritu dilena ular ramalan. Pegeri akan yesula 20 acara mutama dan 20 siulat to asana. Kemudian yang terakhir sekali la'allakum tattaqun terekom mengim meto kilor pengatala. Betuanna ya puasai nati wiki meto kilor pengatala. Agar ya sungai takwa yang pertama andre grup tak najabarkan tawadu. Jadi ya sungai takwa to meto kilor pengatala tawadu mapakatunali. Dia nama tempo. Jadi narikon ke matempo cinne to meto kilor pengatala. Yang kedua qana'a. Agar ya qana'a mapasikuwa merasa cukup. Agar ya merasa cukup dek na berarti makar dek na tanpa warang de. Engka oto na siddi melo dua. Engka oto na dua melo telu. Engka oto na telu melo empat dek na marigaga. Negia narik kudik na capek apa oto dek tu na marigaga. Na kali itu pengatala. Puan ia mematuri mereka puan iro ya teni kana. Nah sabak engka to salah pa de kita na melo sapai. Kemudian selanjutnya waroi manini. Ayat manini makali tutu. Narik kumasdam bangi angharangi si bawa an halalai nalasiri lisalai daripada terjerumus dalam perbuatan yang haram. Kemudian yang terakhir sekali adalah ikhlas yang naritu sininna amalata nadasari karena Allah taala dimata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi